130 g maslenih piškotov in 30 g mandljevih lističev zmeljemo. Dodamo 70 g stopljenega masla, nato pa vse skupaj zmešamo in potisnemo ob dno tortnega modela s premerom 20 cm. 6 lističev želatine namočimo v hladni vodi. 350 ml smetane za stepanje stepemo, 150 ml smetane pa skupaj z 200 g bele čokolade in žličko vaniljeve arome segrevamo v kozici. Ko se čokolada stopi, dodamo užeto želatino in mešamo, da se povsem stopi. V posodi zmešamo 250 g mascarpone sira in stopljeno čokolado. Dodamo 45 g kokosove moke in 2 do 3 žlice sladkorja v prahu. Primešamo še stepeno smetano, nato pa kremo nanesemo na piškotno dno. Torto postavimo v hladilnik. 120 g bele čokolade stopimo v 60 ml smetane za stepanje. Čokoladno zmes malce ohladimo, nato pa prelijemo po torti. Torto postavimo v hladilnik za 6 ur. Torto poljubno okrasimo.